Kajian kendu hagasin ke bakhanyo jong ke senjuk ki sengrang ba Catholic Shillong Archdiocese ke bala pelong ha Assumption Parish ha nongpo ke bahap ha ke zone 6 kalau sedang henne ke sengi ha ke bala la bersaki ke jingwan poi jong ki rang ba ke balang Catholic na ki parish ba per na ki nyol tli ki zone ki bahap hapo ke Shillong Archdiocese. Ha ke jingilam jong uba Richard Kahit ubabat kumu presiden rengkat bat ki wei ki nongkit kam jong kene ke senjuk la yui ke jing renti bat ke jing rehaman sim jong girang ba ke balang Katolik ban wan yesim benta ha kene ke jing kendu la ruban kedo ba kene ke jing kendu jong ke senjuk ki sengrang ba Katolik ke Shillong Archdiocese ha nongpo parish on penkut la sai ke sengi ha ke balak khmilenti bagi pai ba ke balang Katolik kinwan ban yesim benta ha ke mas bakhoj bat ke jing mane sakramen. Kum ke jing simbenta bat ke jing ai mansim ya ki paj runget ke balang Katolik u menteri ke sarkar jela u ba sosteno sotun u badairu u MLA bat u MDC ke jirang constituency u lawan poi kumu kongsan ha ke jing lang u MLA ke nongpo u ba Meral Bonsim u parish priest ke nongpo parish u Father Peters Imli u spiritual director ke senjuk ki sengrang ba u Father Andreas Pariat lembat ki babun ngut ki lengdo soblai ke balang. La ruban kedau bahagane ke sini kenduk ke bakhanyo jong ke senjuk ki sengrang ba Katolik Shillong Archdiocese lebu ke phang pedeng ke balasot naga kitab Galatia ke lenong ke Henryu ke dekot ke bakhandai ke boong tongin nom sungu thaj ban le ye ke babaha ladang ngim le aswai haka ya ke babiang ngin sayo yela ke bai nong.